Jumongo iri muri filimi z'ibihe byose Korea yigeze ikora, dore ko iri no muri filimi zazamuye sinema yabo ku rwego rudasanzwe. Nk'ubu iyi season ya Jumongo igisohoka yasigenda iba hit ku rwego rudasanzwe ku mugabane wa Aziya, Afrika n'ibindi bihugu byo muri Middle East. Ntago ushobora kubara amafaranga bayikoze bayungukiyemo, kandi yanasohotse mu gihe sinema yabo yari itaragatera imbere cyane mu 2026. Ubundi iyi season ya Jumongo ivuga ku mwami Jumongo wavumbuye ubwami bwa Goryeo, bumwe mu bwami butatu bwakomeye cyane muri Korea. Aba ari umwana ufite intege nkeya, usuzugurwa ndetse no kunda igitsina gore kubi. Uyu Jumongo aba ari umwana w'indwanyi ikomeye cyane iba yarabuze Hayamuso n'umwamikazi Yuwa. Kubera ibura rya se wa Jumongo, birangira uyu Jumongo agiye kurerwa n'inshuti ya se Gumwa. Uyu Gumwa aba ari umwami kandi abanafite abana babiri aribo Taiso na Yangpao. Abana babazanagirira ishyari rikomeye cyane Jumongo. Mbere yuko dukomeza n'iyi nkuru ya Jumongo, hari ibintu byagiye bibera kuri set yayo bitangaje. Jumongo iri muri filimi muri Korea zatwaye bije idasanzwe, dore ko yatwaye bije ya miliyoni 17 z'amadolari. Yanabatwaye igihe kirekire barimo kuyitegura, dore ko nka production yabo byabatwaye umwaka wose barimo gukusanya buri kintu cyose bazakenera kuri set. Nk'ubu ngubu mbere yuko batangira gushutinga bari baradoze imyenda 5,000 yose ya kera kugira ngo bazabone imyenda bazakoresha kuri set. Uriya mukinnyi wayo wibanze ukinamo nka Jumongo, amazina ya nyakuri ni Song Il-guk. Mbere yo gutangira gufata amashusho bafashe amezi barimo kumwigisha kugendera ku ifarashi, gukoresha inkota ndetse no kurwana. Ibi bari babikoze kubera ko stand ziwe hafi ya zose yari kuzikorera kugira ngo scene zizagaragare kari izanyazo koko. Bagiye no mu gace ka Yongin Park baragenda ba designinga neza nko mu bihe bya kera. Aha ni naho bakoreye hafi yari amashusho yose wabonye muri iyi series ya Jumongo. Nimba waranarebye season ya Jumongo, wabonye ko akenshi y'abakinnyi bayo bavugaga umwuka ushyushye wasohokaga mu kanwa kabo. Muri challenges bahuye nazo mu gihe bari barimo gukora ino season ya Jumongo, bahuye n'imbogamizi z'ikirere cyari gikonje ku rwego rudasanzwe. Ibi biri mu bintu byatonze abakinnyi ku rwego rudasanzwe, dore ko bari banafite scene nyinshi zo kurwana muri ubu bukonje. Iyo bajyaga gushutinga zira scene z'imirwano minini, bafataga ibyumweru barimo kuzitegura. Director wayo Lee Jun-wan yahitaga ajya gushaka abandi bantu bari hagati ya 200 na 300 ku buryo bazaza bagakina ino filimi, kamera ikabafata hanyuma bagakoresha CGI bakabagiramo benshi. Zino scene zo kurwana zabafataga iminsi 5 n'icumi yose barimo kuzishutinga, kandi ari na scene ushobora kuzayireba mu munota umwe. Ubundi iyi season ya Jumongo yari kugira episode 60, ariko kubera ukuntu yakunzwe ku rwego rudasanzwe byarangiye abantu basabye ko yagira episode nka 80. Binarangira koko igize 81. Reka tugaruke ku nkuru ya Jumongo gatoya. Iriya script ya Jumongo na Sosiono iri mu nkuru z'urukundo z'ibihe byose mu gihugu cya Korea. Iri mu nkuru zakunzwe ku rwego rudasanzwe ku buryo ari n'igihe abafana babandikiraga ku mbuga nkoranyambaga zabo babasaba gukundana bya nyabyo. Aba bari banahuriye muri iyi filime ari ibyamamare, dore ko nk'uyu Jumongo yari yarakinye mu yindi serie bita Emperor of the Sea nayo igakundwa ku rwego rudasanzwe. Uyu Sosiono nawe yarakinye mu yindi yakunzwe bita Be Strong Go Soon. Kugeza ubu iyi filimi ya Jumongo iri muri filimi zinjije amafaranga menshi mu gihugu cya Korea, dore ko yinjije miliyoni 68 z'amadolari ziturutse mu mahanga gusa. Biragoye cyane kumenya ayo yaba yarinjije mu gihugu indani, kuko yacaga kuri televiziyo nka TV series. Nk'uko urubuga rwa BS rubitangaza, hari scene zakunzwe cyane muri iyi filimi ya Jumongo ku rwego rudasanzwe. Ku mwanya wa 5 hari scene aho mu bwami bwa Geoma habagiye kubera amarushanwa yo kwiyerekana, cyane cyane yibanda ku bikomangoma ngo barebe icyaba kirusha ibindi. Aha ni naho habera amarushanwa yo kurasa imiheto, hanyuma Yongpo akarasa yose ariko agahushamo umwe. Daiso we akayirasa yose kandi kanafata igipimo cya nyacyo. Ikintu cyatumye ino scene ikundwa cyane ni ukuntu Jumongo we aza akabari nera, hanyuma akipfuka mu maso, hanyuma imiheto yose akayirasa neza. Ku mwanya wa 4 hari urugamba rwa mbere rwa Jumongo. Ahangaha convoy yabo ibitwaye ibyo kurya n'intwaro yagira mu nzira ikaza kwatakwa n'amabandi. Ahangaha Daiso n'umuvandimwe we baba bazi ko Jumongo agiye guseba, kuko baba bazi ko ari ikigwari. Ku bw'amahirwe ahangaha Jumongo aba yarigishijwe na se Hayamuso ku buryo kubitana amabandi ku rwego rudasanzwe. Scene iri ku mwanya wa 3 mu zakunzwe cyane muri iyi season ya Jumongo ni scene aho Jumongo yitegereza ubwami yaremye, anibuka uburyo yari ikigwari. Iyi iri muri scene zo muri episode ya nyuma. Scene iri ku mwanya wa 2 mu zakunzwe cyane muri filimi ya Jumongo ntabwo wavuga ko ari scene imwe, ahubwo wavuga ko ari scene nyinshi. Ni scene za Sosiono na Jumongo. Kubera urukundo bano bantu bari bafitanye muri iyi season, byaragiye bituma abantu bakunda hafi scene zose bakinanye muri iyi Jumongo. Scene iri ku mwanya wa 1 mu zakunzwe cyane muri iyi season ya Jumongo ni scene aho Jumongo agaruka bikekwa ko yari yarapfuye. Ahangaha Jumongo aba yaratsinze urugamba, hanyuma ingabo zikaza kumutera ambushi kandi urugamba rwaranarangiye.